Bouncer Association of Meghalaya Giant Hills hakakat sotri uniu benai da Lehkmen ko yedap snem pura ilai luti go wo chakri ki pajba nei bentau e yada namo ka security haki rukom wa pher kat kam kaam la heyato ki kam pajba nei ki brusemen we yakani ke Lehkmen dapen man habosko penar juai. The one lang hakani kesengi daw officer in charge ke Jawai Police Station US Manar kam ukongsan wa uya mi u khairim principal khat Ardaloy Law College kam usembut kongsan. Ukongsan hawa kelam dapan singa u ikimen wo yo ye kam kini gibru wa de ikti ye ide ne benta u yada. Kat kam ya ipor ong u de kam skhet hi wo kam kini ki private security ne bah ki khep wa ki bor pulit le mjo bor ki kat kam ida wa kam ki wa pelai ya ki yalang kita masa wa pher. Wem ka bam daman ikerku ne benta ichngan gi pajba hejo ipor yarap kile ya kachnat pulit u yada haki yalang wa pher. Kam te kentu wo pten ki man ki wa akor khnang wa ki wi ubut na munagi. Usembut kongsan u ya mi u khairim ngai skemu wo man ki kam ki te ki wa yada wa yo chania lang ba akor wa bha we sngau khen we kentu haro wo man ki bru wa im hete I rukom wa ki wi u khana parom gi de wa bha paten de paten. Hagani kesengi da samle ya ka award best discipline sports person we de award le Chau Jun Star Kharbuli president BAM Central Body Shillong. Neite dapen BAM smile ya ki ksoh kam themme ka BAM Giant Hills da Jun Star Kharbuli president BAM Central Body Shillong. Dapen chong chit chu ya gani kesengi de ruai ichan we pen yo doksa na ki khot kasen kan thai wa chanrang ki we chim banta hak ya kom Master Ironman Amateur Championship 8000 arpoli ka wapen mandang ini wade bajwai.